Assalamualaikum, selamat pagi. Ini suasana mau menghantarkan saudara kami di Supatmi Ningsih sama Pak Sudarto ke bandara Blimbing Sari mau menunaikan ibadah haji. Iki seniore. Heh? Uduk kuwi lho. Melu kae pundi? Mbak aku kae. Heh? Aku jan. Karo jan. Oh, Sulis melak. Ra melak? Gak sida melak? Gak ngerti aku. Lho sapa masih ngomong melok? Karo sapa? Karo Rian. Ki montore akeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akeh. Lah montore nganu sapa wajib mbok sapa dine masawa ya. Ya mbok. Lah kae. Lah Sirolu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lah kae ning jero kae loro. Kae ning jero kae. Akeh montore. Chandra bra. Chandra. Aku reneng mak nanem reneng iki suku bagian warane itu. Gajine mboke ya. Gajine mboke. Hei. Kowe ra melu? Anakku sekolah. Oh ya. Gajine mboke. Tukang gunting. Mbak Ginol. Ini toh. Ki nganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumiati. Mau mengantar haji, guys. Iya. Engko arep golek iwak karo. Makan nasi bungkus untuk kakak. Kae tamah aku jedek-jedek wedi. Kina suwontek karo Pak Bagio. Nyapa to rono-rono ki? Pak Mentah bang ya? Beli tak? Pas pemberangkatan Pulau Numpak Pembundi kali Sinten ini pakai jalur medali langsung ke Bang Sri bukan ke kiri tapi ke kanan. Enggak mbak Dri. Kamu yo? Sebetulnya modal portal maupun belok kanan. Belok kanan, bukan usah modal portal ya. Nah, kesannya sarang sedang Bangun Seri lewat Balai Desa Bangurejo terus Pasar Subuh ke kiri. Kesannya satu jalur. Ini Pasar Subuh lurus dan wincar-wincar. Jadi mawon dan jajak. Manis jangan kayak Iki perawan iki sih ah. perawan bolong. Anake langsung noleh. Jadi kadang-kadang lampu merah setelah ketemu. Wis merahnya aku lho dak aku. Apa nih? Tapi urung itu dulu. Masuk. Merahnya lho dak aku. Tapi sik Sama les itu barang ini kan tuh bening. Ya panunan adik. Terai bendino lujur. Elah Mas yo ora. Iya toh.
kok bathuk-bathuk ora dipen. Nganu kuwi wis tak takokno itu nganu terus ngono kuwi arek lanang kepanasan. Untuk anu untuk apa? Kuwi ilang dhewe. Wis tak takokne dokter. Untuk Iki iso ilang apa ora? iso to, iso ilang. Dino tak tambah. Soalku kenaan iki ilang apa ora kan wasin. Mosok dembah mbek anu gak ilang. Cepen ki saben telok. Wis balik. Balik bae. Kasihani. Guys. Yuk berangkat. Berapa lok tarik aman? Aku di omah. Oh lagi engko jemuah ya. Nek cara gak melok sih. Apa-apa melok sing di omah tak. Oh engko malah ra. Tapi sing wong wedok enak sing gak melok ya. Yo. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل وسلم على النبي خير العالم كنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام واجعله حزا مبرورا واجعله سعيا مسكورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله أمرة مقبولا يا ربي صل وسلم على النبي خير الحنام إلى مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام بداهي مصطفى وجبنا وفي القبر سهلنا رسل المسؤول قربا هدى للمعمس يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام جنا مكة وإلى زمزم عليه السلام وجعلنا كلنا الخيرات وجعلنا أمة صالحة وسلمنا من الآفات في الدنيا والآخرة يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا مكة وإلى زمزم محمد عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.